Mae'n Irish Royals wedi cael ei dynnu'n gynta ar ddechrau'r ddosbarth, ond wedi'n swopio gyda Danaway Jolene. Dyna hi Danaway Jolene. A wedyn ein Pencampwriaeth ifanc, Aberlogyn Riba. Pyn se ti'n mynd amdani? Ffrant dda i'r Ebolis yma'n does? Oes, bendigedig. Mae hi'n plesio fi. Sa'm dana ti? O'n i'n licio'n fawr iawn. O'n i'n cystadlu'n erbyn y dosbarth ddoe, ac dyna oedd o newis i ar gyfer y dosbarth, mae'n rhaid ddeud. Mae'n edrych yn bictwr yma. Mae Dex yn gwneud jobyn da iawn o'i dangos i, sa'n ni'n gweud. Nôl i weld y gaseg ifanc. Fi'n credu bod wedi gwneud penderfyniad. Pwy sydd yn mynd â hi? Aled yn sbïa, yn rhoi bach o cliw i ni falle. Pwy ti'n rhoi darian arno? Fi'n credu Glyn Coch Copeira. Adrian Bowen sydd yn mynd â hi. A ydych chi'n gweld yma ni, mae Adrian wedi cael bach o dolir. Odi. Cael ryw anaf ar ei law. Di torri hi gyda cyllell. Yn torri fresych ar gyfer y defyd oedd yn cael ei ddangos yn y sioe ac wedi cael triniaeth. Di torri'r tendons yn ei law o. Ddim yn canolbwyntio. A'r Gil Wobber yn mynd i'r Ebolis 2 blwydd oed Aberlogyn Riba. Felly llongyfarchiadau iddyn nhw hefyd, i Byron Preston sydd wedi ei bridio, ac i Declan Davies sydd wedi'i dangos. Aberlogyn Riba, our young stock champion from yesterday. Property of Byron Preston with the 2-year-old filly. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn. Many congratulations to you. Wel, yr osglwm yn cael ei cyflwyno gan Roland Williams o Cwmni Greenlands sydd yn noddi'r adran yma. Ac wedi bod yn sioe a hanner i Frydfa Glyn Coch, yn ennill gyda 2 gaseg yn adran y Cobiau bore yma, ac hefyd yn ennill 2 gyda Ebol 2 blwydd oed yn yr adran A. Ac wedi cael dipyn o lwyddiant, dwi'n meddwl, gyda'r defyd hefyd. Wedyn ni bod Adrian wedi blino wrth baratoi yna siwr mae wedi cael cwter i law, lle. Ond mae wedi bod werth gwneud. Yndi, chwarae teg. Yna fe, yr hosglwm. A ddengis bod na fedal air yn mynd adre i Glyn Coch. Fi'n a ddathlu heno, sy'n ni'n meddwl? Sy'n ni'n meddwl. A Simon wedi ddeud wrth gwrs cyn y sioe bod ddim eisiau rhywbeth a taip, ddim rhy fawr ac asgwr. Dwi'n meddwl bod rhywbeth yn Gymreigedd, a dwi'n meddwl bod o wedi canfod hynny. Do, fi'n credu do fe. Many congratulations to the Glyn Coch stud, the female champion. Gwrs, dyn ni'n gweld Simon yn cael sgwrs. And she's sired by Pencampwriaeth. And her dam is Yr gaseg yma gan Penal Carwyn, allan o Penal Riverdance. Felly, diwrnod i ddathlu ym Rydfa Penal hefyd. Sy'n ni'n meddwl beth Dai a Sian yn hynna falch dros dyn nhw. Sy'n ni'n meddwl bod nhw. Our young stock champion from yesterday, Aberlogyn Riba. Yna hi, diwrnod da i Byron Preston a Declan Davies hefyd gyda Aberlogyn Riba. Mae'n edrych yn bictwr yr Ebolis ddyflwydd. Falle geith gyfle iddo nôl eto, falle pa mae'n hun. Sy'n ni'n meddwl gawn ni weld i falle blwyddyn nesaf eto. Ie, falle. Ac yn y dyfodol. Fi'n edrych mlaen i weld i fel caseg. Felly dangoswch eich gwerthfawrogiad. Dwi'n siŵr o Pencampwriaeth y cesig ar Ebolesi yn adran y Cobiau Cymreig. Adrian Bowen yn dangos Glyn Coch Copeira. Well, Jan Pearce of the Glyn Coch stud
How do you think your boy's done? I think he's done very well, actually, in the circumstances, particularly this time last week it was, will we go or will we get there or not? I think it was worth coming, to be honest. You've just gone female champion in the Welsh Section Ds at the Royal Welsh Show. It's absolutely brilliant. It reminds me of Hyfryd in the Section A's. Fabulous day. Homebred on homebred. Yes, everything homebred. Everything homebred. But Adrian, let's be honest, the biggest thing here is the lucky sock. What are you going to bring next year? I'll have to keep the sock going, whether I put it on my hand or on my feet, I don't know yet, but the sock will have to make an appearance. And we'll really have to hope the doctors aren't watching. You were working on you in surgery last week. Yeah, check-up on Friday is going to be a bit of a challenge if they are. So. They'll be like, how's the hand? Yeah, it's great. Abby, your wife, you've been competing this morning. How does this feel? You were screaming behind me. It's just a culmination of all the emotions of the last week and all the hard work that we put in over those cold, dark winter mornings. This is why we do it. All worth it. Guys, I know you all personally. This is a great achievement. Good luck for the rest of the week. And Alan's always in the background supporting us, I have to say. He's behind us right now. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Mr. Brian Foster. Mr. Brian Foster is a great advocate of the junior handling.